ассалому алайкум бинандаи азиз. Хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи радиои Озодӣ дар Прага тақдими шумо мекунем. Зарангази Наврӯзшо ҳастам бо ҷамъи ҳамкорон дар хидмати шумо. Имрӯз 4 июл дар барнома ин гузоришҳоро дорем. дар Тоҷикистон қонуни нави даъват ба сафи нирӯҳои мусаллаҳ барои донишгоҳу омӯзгорон як дарди сари бузург офарид. Донишҷӯён таҳсилро кам кардаанд. Чаро? қисми зиёд мегиранд, аммо диплома ҷои кор намеёбанд, Россия мераванд. Яъне ки донишгоҳҳои Тоҷикистон ҳозир барои Россия муҳоҷир тайёр карда истодааст. амалиёти Исроил дар урдугоҳи Ҷенин дар ховари миёна идома дорад ва аз ҳамлаҳои наву хунрезӣ дар ин ҷо гузоришҳои тоза мерасанд. ва ҷавоне дар Хатлон бо пули ҷамъовардааш аз муҳоҷирати корӣ дар Русия корхона сохт ва чандин нафарро соҳиби ҷойи кору аз азоби муҳоҷират халос кард. 5-6 ҳазор километр меоянд, корхона бунёд мекунанд, кор мекунанд. мо ҳам худмон ба худмон истем фикр кунем, гуфтем як корхонаи худмона мустақил кунем. тағйири қонуни хидмат дар сафи нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ғайриинтизор барои донишгоҳҳои кишвар дарди сар офаридааст. баъди ислоҳи қонун дар бораи даъват ба артишу дигар нирӯҳои мусаллаҳ, якбора шумораи донишҷӯёне кам шуд, ки тариқи шартномавӣ таҳсил мекарданд ва пули омӯзгоронро ҳам мепардохтанд. ҳоло ки сафи донишҷӯён кам шудааст, пардохти музди кори омӯзгорон ҳам мушкил шудааст. чаро? Барот Юсуфӣ гузориш медиҳад. фирӯз Шералиев, мактабхоне аз шаҳри Душанбе, намехоҳад пас аз хатми мактаби миёна таҳсилро дар мактабҳои олии Тоҷикистон идома диҳад. ӯ барои ин чанд далел дорад. дар Тоҷикистон образование ганда ҳасту, баъд армия мегиранд хонандагиҳои вара, барам ё Европа ё Америка. мисли Фирӯз садҳо нафар дигар намехоҳанд таҳсилро дар Тоҷикистон идома диҳанд. кам шудани донишҷӯён боис шудааст, ки шурӯъ аз моҳи январи соли ҷорӣ пардохти маоши омӯзгорон дар бархе аз мактабҳои олии Тоҷикистон ба мушкил рӯбарӯ шудааст. ин суханон дар ҳамоише дар маркази тадқиқоти стратегии Тоҷикистон гуфта шуд. сабабро ҳам дар кам шудани шумораи донишҷӯён дар гурӯҳҳои шартномавии муассисаҳои таълимӣ медонанд. пас аз тағйирот дар қонуни даъват ба сафи артиш, донишҷӯёнро пас аз хатми мактабҳои олӣ новобаста аз таълим дар кафедраҳои ҳарбӣ ба сафи артиш ҷалб мекунанд. кормандони комиссариатҳои ҳарбӣ ва ҷамоатҳо аз ин қонун истифода бурда ҳамон шаҳр диҳа пури даъватшаванда аст, синни соли даъватшаванда ҳисоб надорад дар ҳамон маҳалҳо. ягер рӯзо мебинем ки коркуни комиссариат ҳарбӣ, раиси ҷамоат дар мактаби олӣ, дар кабинети деканотҳо рӯйхата биёрен, талаб мекунад рӯйхатҳоро биёрен ки аз ҳамаи ҷамоати мо ки мехонад, агар МБ дошта бошад талаб мекунад камера хориҷ кунем, мо инро ар мебинем. ин суистеъмол кардани комиссариатҳои ҳарбӣ ва ҷамоатҳо бисёр зарбаи миёншикан мезанад ба мактаби олӣ. буҷаи аслӣ аксар мактабҳои олӣ аз ҳисоби пардохти шартномаи донишҷӯён аст. чун донишҷӯ будан кафолати аз хидмат дар артиш дур монданро намедиҳад, теъдоде аз донишҷӯён аз идомаи таҳсил даст кашиданд ва дар бархе тахассусҳо донишҷӯ намерасад. соли гузашта дар факултетҳои физика, химия, аз ҷумла дар баъзе факултетҳои донишгоҳи политехникӣ, донишгоҳи аграрӣ умуман дар як ҳолати буҳронӣ қарор дорад. соли гузашта дар он қариб ки ягон нафар хеле кам дар онҷо довталабон ҳуҷҷат супориданд. ихтисосҳои хусусан ихтисосҳои тиббӣ, риёзӣ ва техникӣ дар як ҳолати фоҷиавӣ қарор доранд. агар хато накунам, ҳатто дар донишгоҳи миллӣ ба фикрам 21 ихтисос ё 14 зиёдтар ихтисос аз набудани донишҷӯ маҳкам шуданд. баста шудани теъдоди аз ихтисосҳо дар бархи мактабҳои олиро вазорати маориф ва илми Тоҷикистон ба кӯҳна шудани ҳамон ихтисос ва бо дигар ихтисосҳо омехта кардан медонад. вобаста ба талаботи бузурги меҳнат, ихтисосҳое ки фаъолият мекунанд, ихтисосҳое ки мақсад фаъолият мекунанд, имсол қабул намебинанд ки агар камтар боша, соли оянда ихтисоси нав талаб мекунанд. дар якҷоягии агенти дастгоҳи маориф қатӣ, иҷозатнома қатӣ фаъолияти ихтисоси нав ба роҳ мемонанд. ба назари Ойниҳол Бобоназарова, ҳуқуқшиноси тоҷик, як сабаби аз таҳсил канор шудани ҷавонони тоҷик касодии бозори кор дар кишвар аст. қисми зиёд мегиранд, аммо диплома ҷои кор намеёбанд, Россия мераванд. яъне ки донишгоҳҳои Тоҷикистон ҳозир барои Россия муҳоҷир тайёр карда истодааст. ин як. дуюм, вақте ки он бача медонад ки ҷои кор намеёбад,
چه ضروریت است رفت اونجا داخل شدن؟ قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدرای حربی تحصیل میکنند باید 1 سال خدمت کنند و محصلان رشته ماجستراتورا و دکترانتورا حقی به تأخیر گذاشتن خدمت را ندارند. اخباری آزادی را با گزارش‌های دیگری ادامه می‌دهیم. هلال احمر فلسطین میگوید که در جریان عملیات اسرائیل در اردوگاه جنین شماری از فلسطینیان کشته شده، صدها نفر فرار کردند. مقامات اسرائیل گفتند به جنگجویان حمله کردند و اگر ضرور باشد عملیات ادامه خواهد یافت. حکومت فلسطین میگوید ارتباط را با اسرائیل قطع می‌کند. در این گوشه خاورمیانه چی می‌گذرد؟ در گزارش کیومرثی عطا می‌بینیم. عملیات بزرگترین اسرائیل در کرانه غربی رود اردن در 20 سال اخیر. نیروهای اسرائیلی میگویند که حمله به جنگجویان در اردوگاه جنین چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. در جریان زدوخورد مسلحانه که از هواپیماهای بی سرنشین هم استفاده شده است، بعضی از ساکنان اردوگاه کشته شده، برخی فرار کردند. این اردوگاه سیر آدم از سال 1948 باز وجود دارد. بعد از جنگی که به پیدا شدن اسرائیل سبب گردید. اسرائیل دعوا دارد که اردوگاه جنین وقتهای آخر به بهشت جنگجویان تبدیل شده است. بنابراین صدها سرباز را به داخل آن فرستاد و حمله انجام داد. این زن میگوید از آنها خواسته شده است که خانه و در خود را ترک کنند پیش از آن که ماشین‌های یاری تجلی به بیمارستان ببرد. پلیس اسرائیل در نوارها بازداشت بعضی از آدمان را نشان داد ولی چهره های آنها را پوشاند. زیاده از 1 سال باز حمله های ارتش اسرائیل به شهرهای به مانند جنین یک امر معمولی شده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل جنین را لانه تروریسم نامید و گفت که اگر ضرور است عملیات را ادامه خواهند داد. جنین در ماه‌های آخر به پناهگاه امن تروریستان تبدیل شده است. تروریستان از آنجا حمله‌های وحشیانه انجام داده مردم آسایشته اسرائیل را کشتند. ماموریت فلسطین میگوید که ارتباط را با مقامات اسرائیل بس میکند. همگونه مذاکرات و تماس با اسرائیل بازداشته می شود. این چنین همکاری امنیتی را متوقف میکنیم. ماموریت فلسطین برای حل مسئله از جامعه جهانی مدد خواسته است. سازمان ملل متحد میگوید که با همه جانب‌ها برای کاهش دادن شدت وضع گفتگو دارد. چند روز این جانب مهاجران در روسیه از دیگر باره اوج گرفتن عملیات پلیس در شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ شکایت دارند. بازداشت مهاجران در کوچه و قهوه‌خانه‌ها و محل کارشان صورت می‌گیرد. به گفته آنها هنگام تفتیش حجت‌ها ماموران پلیس با مهاجران بدرفتاری می‌کنند. گزارش همکاران ما از بخش میگرانت مدیا را شهلای گلخوجه تقدیم می‌کند. олтин бойро ки дар яке аз фурӯшгоҳҳои москав кор мекунад соати 7 саҳари 22 июн дар метро дастгир карданд. ӯро баъди 8 соати боздошт озод намуданд вале расман ҳушдор доданд. ман дар бораи боздошт шуданам дар гурӯҳамон навиштам ва гуфтам агар маро озод накунанд ба кадом суроға биёянд. ин паёмро ҳамчунин ба ҳуқуқшиносон, иттифоқи касабаи муҳоҷирон ва ҳамсарам фиристодам. баъди ин ҳамсарам ба сафорат, иттифоқи касабаи муҳоҷирон ва ҳамоҳангсозон нома навишт. ӯ бо ҳамаи ин ҳуҷҷатҳо ба шӯъбаи пулис омад, вале маро танҳо соати 4 ва ё 5 бегоҳ раҳо намуданд. занону мардон ва афроди миёнасол хеле зиёд буданд. азизаро низ ҳангоми ба кор рафтан рӯзи 23 июн дастгир карданд. аз муҳлати анҷоми сабти ном ва ё регистратсияи ӯ 1 рӯз гузашта буд. ҷавондухтари 20 соларо дар боздоштгоҳ 2 рӯз нигоҳ доштаву 5000 рубл ҷарима бастанд. телефонамро гирифтанд. ман наметавонистам бо касе тамос бигирам. гуфтанд бояд мурофиаи додгоҳиро интизор шавам. маро ба суд бурданд. дастонам ва ҳама ҷоямро тафтиш карданд. дағал рафторӣ карданд. ночор итоат менамудам. шин гӯянд мешинӣ, хез гӯянд мехезӣ.
خیلی بیرحمانه مناسبت میکردند. دوربین‌های نظارتی واقعه را که همان روز پشت در خانه نورسلطان گذشت ثبت کردند. در نتیجه کارمندان پلیس همسایه‌های او را به شعبه پلیس بردند. وقتی من به آنها زنگ زدم در این باره نخواستند زیاد صحبت کنند. آنها میترسند که اگر خبر پهن شود از خانه پیششان میکنند. در چنین وضعیت من هم میترسم چون که هیچ کس نمیخواهد با کودکان خردسال در کوچه بماند. عملیات نیلگال 2023 رسما 19 ایون شروع شده. تفتیش حجت‌های شهروندان خارجی تقریبا یک هفته دوام کرد، اما به گفته مهاجران ریدها تا هنوز ادامه دارند. حالا می رویم به منطقه جنوبی تاجیکستان. در ناحیه فرخاری ولایت ختلون با آدمان بیکار و مهاجران برگشته از روسیه جای کار آفریدند. آنها پتنت نمیگیرند و جای خوبشان هم در کنار والدان یا همسر و فرزندان نزدیک است. کارخانه را جوانی ساخته که زمان زیر دست چینی ها کار میکرد. محمود جان رحمتزاده از تجربه او و همکارانش نقل میکند. استحصال نخستین خشت را در این کارخانه تجربه میکنند. کارگران این شرکت پر تجربه نیستند، اما تلاش دارند تا کسب نو را از خود کنند. هر قدم کار را رهبر این کارخانه خوشنو شریف نظارت میکند. او یگانه نفری که تجربه این کار را دارد. کار را از چینی ها در ناحیه همدانی آموخته است. طول چند سال با مهاجرت مهنتی میرفتیم. اومدیم اینجا در ناحیه همدانی در یک کارخانه خشتبراری با همراهی شهروندی خیتایی و مردم چین همکاری کردیم. майда кори амура омӯхтем, корро айхид кардем. Чанд сол кор кардем, дар якҷоягӣ корро айхид кардем. Истодем, фикр кардем, мардуми 5-6 ҳазор километр меоянд, корхона бунёд мекунанд, кор мекунанд. Мо ҳам худмон ба худмон истодем, фикр кардем, гуфтем як корхонаи худмона мустақил кунем. این خشت‌ها خامند. آنها را باید در درون پیچکای مخصوص جا کنند. هر کارگر وظیفه خود را دارد. یکی در درون پیچکه خشت میچیند، دیگر خشت میکشد. هوا خیلی گرم است، ولی کسی از کار فرار نمیکند. این درون یگان تونل نیست، بلکه درونی پیچ خشت‌پزی در ناحیه فرخور است. درونش حدود 60 درجه گرمی دارد. با وجود گرمی زیاد دیده می شود که کارمندانش به پخت‌وپزی خشت مشغولند. این نخستین کارخانه خشت پخته در ناحیه فرخور است. پیش از آن ساکنان برای خرید خشت پخته تا همدانی و کلا می رفتند. با آغاز کار این کارخانه خریدارانش در نوبت ایستاده اند. کارگرانش برای آماده کردن خشت در حرکتند. مثلا در 15 روز تقریبا چند، اگر مخفی نباشه چند سوم پول؟ نه 2000 سومون پشت. معاش میانه کارگران تا 2000 سومونی است. برخی از آنها تازه از مهاجرت کاری برگشته اند. یوسف علی میگوید که حالا در نزد زن و فرزندانش است. وظیفه یوسف علی ریختن کمر به پیچ‌های خشت پزی است. مسکو میرفتم میومدم، خیلی اومدم اینجا کار کردم، نرمال کار رفته سای چوتکا میشه اساسا بهترین زندگی در میرسده اول. خودی خوشنود شریفوف برابر کارگرانش کار میکند. میگوید پیش از تأسیس کارخانه‌اش چینی‌ها به او معاش خوب و شرایط بهتر وعده کرده بودند. اما خوشنود میخواست کارخانه خود را تأسیس دهد. با همین نیت پول‌های از مهاجرت آورده‌اش را برای تأسیس کارخانه صرف کرد. حالا 10 کارگر دارد. او از آن خوشنود است که همه حاله‌هایش را صاحب جای کار کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخار. با این گزارش برنامه خبری و تحلیلی ما به پایان رسید. سپاس از همراهی بینندگان عزیز و خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دسترسند. اگر شما هم شاهد خبر و حادثه شدید می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات در برنامه‌های دیگر خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.